Oh, well, that was a very good round there, a very good performance for Zoe Contra for Belgium. Nothing to add. A time of 74.17, and that goes into 7th place at the moment. So 3 of the Belgians inside the top 10, so it all augurs well for them so far, and the first of our individual qualifiers here this afternoon. Next up for Sweden is Natalie Wikström Budzic, and Natalie goes with Little Willie John. Ja, det er mig. Ja, det er mig. Kan du høre mig? Emil har reddet. Han ligger med 8. Og Line Bukhardt skal redde. Jamen, da jeg kommer op, der havde han reddet. Der havde han lige reddet. Det ser godt ud, ja.